Di nava rewşekê xirab de gojotkaran gelek pirsgirêk û astengiyên çandiniyê kişandin, niha jî pirsgirêkên wan didomin. Kêşeya dermanê çandiniyê yê sexte bandorekî xirab li ser zeviyên wan kiriye. û giyayê xirab bandor lê nehatiye kirin, lewma ewan dest bi aşêfa zeviyan kirine. Yard gelek qirêjin. Me derman reşandin, îsal derman eglebê Tirkî bû yê Soqa Soda. Dermanê ejnebî yê ji berî niha dihat ew nematî. Ev dermanê henê me reşand feyde yani taze nedaydı em niha belişîne em emalet berdinê de. Em aşêv dikin. Xwedê intaj jî wê ekîd wêkêm bê. Wextê qirêj bê wêkêm bê û Seherawî jî wêkêm bê. Seherawî yêkêm bê. Ji ber ticar nakirin wê bêjin lewitiye. û gelek insan hene vêja imkaniyatê wan nînin wê nikarbin aşêv bikin. Firoşkarên derman dibêjin ji ber derman îsal di rêya bazara reş re gehîştiya Rojavayê Kurdistanê bandora derman naye zanîn. انها اعتمادها مسار مواد قاچاغا بريات ركاتي اف مواد طبعا شركات ندبن اشرافها مثلا دولتي دنا ام نظانن ماده شوانا طبعا خساره وي هجر او جياب من نافذه مشكله ونهاجي هجر براشيني احتمالات مظنها محصول خبيش باعتبار احتمالات باراني قلكي زعيبيه اف ماده عريضه ناف عريضه رشاندن و اثاري و سلبي سر محصول خهبي. Pasporên çandiniyê dibêjin coreya derman û her wiha rewşa siqayê jî îsal ev kêşa afirandiye. درمان خاصة وخذ هذا سويجي حمج نظامي داتن مراقبة داتن طريقة وزارة الزراعة حتى خدمة وزارة النت كذا كنا درمان باتي فروتن ودرمان مصدرية حمج أوروبا داتن درمان إنه حم تهريب مش صينيتين يعني تركاتين تشاش صينية جت تهريب تسوري نا مراقبة هي ونتشتكي مظبوط نا مظبوط أم نزان بس أم نزان ما دفع على شيء وسوي أساسا بفروشن وأم بيجنا على مش وضعي بيها أبيك ويا دوي ظروفي بيجي دراخد ليزن إنسان وقتی باران گلک به خاصة خردر ایسال امد بیونن عارضة بودرة تأثیرها ولی سر کیمی لأنه باران زیاده هات زیاده بلکه تو درشینه کمیا باران تجاری نمو چید به ضعیفت که عالم یا دو یا مهم تجی عالم کیفاته و نادگی اما بیشتر والله اف درمانه هر لتر مثلا شوال گیره ایرباوی مثلا شوالو نیوه. Di nava salên şoreşê de cotkaran gelek astengî kişandin û ziyanên mezin jî gihîştiya aboriya wan. û di derbarê vê yekê de jî tu piştevanî û alîkarî ji wan re nehatiye pêşkêş kirin. Zeviyên çandiniyê li Herêma Dêrikê îsal di astekîne baş de wekû cotkar dibêjin. Ji ber kêmbûna pêteviyên çandiniyê û neyîna semadê û sixtayiya dermanê got îsal hatiye reşandin. Lewma cotkar jî dibêjin wê bandorekî xirab li ser berhemê wayê îsal were kirin. Ji nav zeviyên Herêma Dêrikê, İsmaîl Elî, ARK.